Pozdrav svima, ja sam Tetka. A ja sam Lux. A vama želimo dobrodošlicu u prvu sezonu Telekom eSport Championshipa u kojem pokazujemo kako eSport nije samo igra. Danas na rasporedu imamo kvalifikacijske utakmice FIFA 22. Ali prije samih utakmica htjeli bi se zahvaliti našim partnerima Samsungu i ProGame. Broj igrača koji su odigrali utakmice je 267. Dok je broj odigranih utakmica čak 203. Kad smo već kod kvalifikacijskih utakmica, bilo bi dobro da objasnimo malo samu strukturu natjecanja. Naime, svi naši prijavljeni igrači prvo moraju odigrati kvalifikacijske utakmice, a onda njih najboljih 16 prelazi u ligašku fazu. Tih 16 igrača moći ćete pratiti na našim streamovima uživo, a čak 4 najbolja prolaze u direktno finale. Čeka nas jako puno akcije u tim utakmicama, tako da nećemo duljiti, idemo u video. Gledamo prvu utakmicu između Punjene Paprike i Dalatija. Punjena Paprika je u crnim dresovima, dok je Dalati u bijelim dresovima. Ovdje je lopta već kod Mbappéa koji ovdje gura do Messija. Messi preko Alisona i uspjeva sa crte ovdje otkloniti to neko od igrača. Ovdje sada Gnabry pokušava doći, lopta je kod Neymara. Još se tu traži prostor, ali Ndombele za El Shaarawyja i kreće tranzicija na drugoj strani, dok ovdje sada pokušava doći El Shaarawy u kombinaciju. Onda dobra lopta do Mbappéa, opet do Messija, ali otklonjeno je Tierney, pa Gomez, Saliba ovdje do Gnabrija. Mbappé, čovjek koji će se posebno gledati kod Punjene Paprike ovdje. Benzema, dobar centaršut, Shaarawy glavom, ali Pope brani i bit će udarac iz kuta u 11. minuti. Još jedan dobar centaršut, ali ništa od ovoga, već je tu ozlijeđen. Čini se Pogba, otvorio se prostor za Lewandowskoga u 12. minuti. Punjena Paprika nije se uspjela obraniti i 1:0 vodi Dalati. Pogba opet ide ovdje akcija do Messija koji kombinira s Neymarom, pa Messi teško ih mogu zaustaviti. Na drugoj strani mu je Mbappé koji je sam i 1:1 nakon 4 minute se vraća Punjena Paprika. Tchouaméni do Tierneyja. Evo sada Shaarawyja, pa Tchouaméni pokušava opet za Ndombelea. Rudiger je već uzeo tu loptu, pa Messi, dobra lopta ovdje, Neymar je sam i ovdje je bilo pa lakše promašiti nego zabiti za Neymara. Jesus, ovdje je Neymar, pa pokušava do Mendija. Tchouaméni je već zaustavio Pogba koji se oporavio od ozljede, čini se, i kakav je ovo bio potez Mbappéa, no čini se da će biti, udarac sa bijele točke i žuti za Tchouaménija, a može li Mbappé sada povećati vodstvo Punjene Paprike i po sredini Mbappé dosta rizično za 3:1. Evo sada Theo Hernandez šalje dobru loptu za Mendija, pa Renato Sanchez, kakve kombinacije, Alisson samo gleda loptu, 4:1 je već u 50. minuti. Odlično Gnabry za Lewandowskoga, vidi sada u dubini ovdje i daje to Jesus za Bernarda Silvu. Bernardo Silva i evo pogotka, 4:2 je, siguran je Bernardo Silva. Sanchez, Tierney je ovdje opet naivno ispao, Messi, pa odlična ovdje varka Dembelea i ipak smanjit će ovo ili ne, povećati na 5:2, to je Punjena Paprika bila. Ulazimo u meč između Arma Exotica ili poznatijeg kao Medenko protiv Tune 13. Medenka već znamo iz Hrvatske Telekom E-lige, tako da možemo reći da ima tu dozu iskustva igranja ovako velikih natjecanja. Sanchez dobro na drugu stranu do Rafaela Varana koji ovdje traži prostor. Ben Yedder, utrčavam ovdje neko, no Ben Yedder ide na udarac, ali Courtois s lakoćom možemo reći hvata ovo. Malo je Courtois požurio, ovdje Kanté, pa Sanchez. Kanté opet kombiniraju, lijepo traže prostor, Neymar i kako je izbacio ovdje Neymar dvojicu igrača, ali nije uspio
savladati ovdje i vratara. Rudiger izbacuje naprijed do Sancheza koji traži nekoga na Mendy i sada ide ta polukontra. Ovdje je Gullit, pa Kante do Neymara, opet kombinira sa Di Nataleom, jednom talijanskom legendom. Ovdje N'Golo, pa Sanchez, Kante kombiniraju. Di Natale može napraviti nešto, može u svome stilu do Neymara. Možemo reći da je malo i šok ovdje. Sada može li napraviti Di Natale još jednu magiju kao i malo prije. Sada na Maximiliana se odlučio, ali blokirano je to, pa Rudiger mora do Kantea to odnijeti. Dembele, mogu li nešto sada napraviti? Salah, to je jedno od svježih imena. Malo je ostalo do kraja i ovdje Neymar zabija za konačnih 1-1 u ovih 90 minuta. A da vidimo sada može li Dembele zabiti, može sa bijele točke. Prvi 11-terac riješen, a da li Neymar može Popea iznenaditi? Pope inače dobar vratar za 11-terce. Pope to i pokazuje. Evo promašaja prvoga za Neymara na utakmici. Može li Courtois? Ne, ovo Salah dosta sigurno zabija. A da vidimo, evo Di Natale, a evo te legende i Pope ne može ipak protiv njega. 2-1 je za sada. Da vidimo ovdje Ronaldo siguran, Courtois je totalno u drugu stranu otišao. Maximiliani, Pope još jednom, velika obrana i sada ako Kante zabije, to bi moglo biti to i zabit će. Ušla je ipak ova lopta N'Gola Kantea. Evo nas u utakmici između Rapeliusa i Jelušića 90. Vidjet ćemo kako će se ova dvojica snaći u ovoj utakmici. Ovdje Werner već kreće žustro, ali tu je pored njega Rudiger koji dosta nesigurno ovo rješava. Werner još jednom pokušava, ali Ramos je to bio zapravo i zaustavio ovu loptu. Sada Messi na drugoj strani i ovdje je podignuta zastavica za zaleđe. Joao Cancelo pa Werner. Dobra kombinacija sada Haaland, Rapelius pokušava ovdje De Bruyne pa Rafael Leao, Rashford i nije dugo trebalo Rapeliusu da dođe do vodstva. 1-0 je i Courtois dosta naivno je primio ovaj pogodak. Vidimo da je i nervozan dosta zbog ovoga, jer dosta jeftin pogodak je ovdje bio. Ginola. Mendy pa Messi, ovdje Neymar kombiniraju. Ramos kao zadnji vezni ovdje igra Sergio Ramos, vrlo zanimljivo. Evo sada i Ronaldo, ovo su sve velika imena. Messi i evo poravnanja rezultata. Lionel Messi u 13. 1-1 je, Jelušić se vraća. Rudiger pa Mendy. Dobro, do Messija, pa Mendy opet, Ramos kombiniraju, pletu ovdje mrežu pred vratima, Ronaldo, Mendy na lijevu nogu, ona mu je jača, ali Pope još jednom se ispružio ovdje za udarac iz kuta. Neymar do Carlosa Alberta, ovdje Mendy, opet Ronaldo, gužva je na lijevu, pokušavali možda bolje da na desnu se okrene, može i lijevom i odbilo se ovdje sretno za Ronaldo u 29. za 2-1 vodstvo Rapeliusa. Neymar opet, četvorica ga čuje, Grealish mu je uzeo loptu na kratko, Ramos ovdje, čini se da je sve čisto, De Bruyne vuče polu kontru i jedna začuđujuće loša lopta od De Bruynea koja sada ide do Joao Cancela. Cancelo će ići do kraja, ali tu je Kyle Walker, onda Ramos koji, pogledajte koliko visoko on stoji i dobra kombinacija, Pope brani još jednom, velika gužva je ovdje bila. Udarac iz kuta je Messi, ide to na kratku kombinaciju sa Neymarom. Dobro se poznaju ovdje njih dvojica, pa Mendy opet, ovdje je zastavica podignuta za Ronalda. Virgil, pa Alexander Arnold, Grealish i lijepo je vidio Rashforda, može li Rashford još jednom zabiti? Rashford, ovo je, da, bilo je na granici za 11-terac, čini se da će pokazati, Rudiger je malo čvršće ušao u Rashforda, a može li Rashford još jednom zabiti ovoga puta za izjednačenje?
Marcus Rashford i trese se Greda ovdje. Courtois još jednom skače na nju i ovdje je svirano. Rudiger sada pokušava. Morat će dodati nekome, ali ovo je kriva predaja. Ovo je kriva predaja. Werner ima tu puno mogućnosti. I zanimljivo proigravanje Wernera do Rashforda za 2-2. Nevjerojatna akcija je ovo bila. Ginola. Pokušavaju opet igrači Jelušića. Neymar, tu je već Messi. Messi može li sam ovo riješiti? Puno igrača oko njega. Mendy ovdje nema zaleđa, čini se. Tako je, Neymar je iznenadio i obranu, a bome i Popea od Rafeliosa u 52. Neymar, evo ponovno vodstvo Jelušića 90. Ginola. Messi ide još, pa Ginola može li ovdje naći nekoga? Evo Neymara opet, Ronaldo mu pokazuje da mu doda ovdje, zastavica je dole i priznato će ovo biti 4-2. Cristiano Ronaldo i njegov prvi gol večeras u 55. minuti. Totalno se probudio Jelušić. Haaland ovdje pokušava proći, Haaland. Walker. I ovo je jedno zanimljivo proigravanje. Zanimljivo proigravanje Walkera do Lea. Lea si je dao prevelik for, ali ovdje je sada Rudiger opet dosta nesigurno. Rudiger ne zna ni on prema kojem golu očito ovdje treba ići. I na kraju dobro dolazi ovdje lopta do Lea. Ovdje nema zaleđa. De Bruyne lijevo može potegnuti. Courtois je nemoćan. Evo sada smanjenja vodstva u 63. Leao opet traži nekoga u sredini. Gužva je tu. Ramos još jednom vrlo dobro igra ovu utakmicu. Lopta je kod Messija. Messi ne može Cancelo ovdje ništa, ali tu je sada Haaland. Haaland ih prolazi i dalje Haaland. Zanimljivo i daje dobru loptu ovdje do Rashforda koji još ima snage. Vidi u sredini Wernera i ovo je sada šok i nevjerica. 73. je 4-4 stoji. Može li se ovdje nešto promijeniti? Ronaldo i moraju ovo izbiti. Riješiti je nekako igrači Rafeliosa. Gužva je Ronaldinho ovdje kao jedno svježe ime. Ronaldo je zabiće još jedan pogodak. Cristiano Ronaldo u 76. za 5-4. Rashford, Haaland. Courtois ovdje je ostalo još nešto malo vremena. Sada možda se može tu doći do izjednačenja pa i do produžetaka. Ide sada Mendy do Ronalda. Hoće li ovo biti točka na i? Cancelo! Ovo je fenomenalan pogodak za 6-4 i vjerovatno i konačan rezultat ove utakmice. Dembele 88. Cancelo očito još želi ovdje napraviti. Ovo je zanimljiv pokušaj bio, ali Jelušić nije uspio. Ovdje Ronaldo, ali ovaj iskusniji možda Ronaldo, Koulibaly, i čini se da ćemo vidjeti još možda pokoji pogodak, jer ovo je žuti za Koulibalya i nova šansa za Ronalda da zabije. Ronaldo i Pope je pogodio stranu, ali nije mogao zaustaviti ovako snažan udarac. Sada jednu od situacija gdje je nastao pogodak u utakmici između Brstila i LM 1-9-0. Sve je krenulo od Kantea. Ovdje je bilo dobro proigravanje do Santa Maximiliana koji je ovdje itekako sebi uzeo oduška i napravio jedan trk prema naprijed. Ovdje je imao 3 opcije Griezmana. Skroz tamo dole Mbappea je odlučio se baš za Griezmana. To je bio dupli pas gdje je ovdje ispao Kounde. I ovdje nije bilo zaleđa, naravno. Situacija gdje bi možda mnogi realizirali ovo, završili. Maximilian je htio više, a to si je na kraju i mogao dozvoliti.
Pozdrav ekipa, moje ime je Malajski Tapir, a vi dobrodošli u edukacijski segment ovog videa. E-sport nije samo igra, e-sport nije zabava, e-sport je i znanje koje morate posjedovati da bi bili jedni od najboljih igrača na svijetu. A evo vam 3 stvari koje morate znati da bi bili što bolji. Na prvom mjestu tu je poznavanje igrača. Mbappe, Messi, Modrić, Cristiano Ronaldo, njih svi znaju. Ali znate li neke 76 non-rare igrače koje vam baš specifično trebaju da bi napravili svoj ultimate team ili da bi napravili nekakav squad building challenge unutar FIFA i dobili dobre pekove ili dobre kartice? Sve morate znati. Poznavati što više igrača da bi što bolji bili u ovoj igri. Na drugom mjestu je planiranje. I to nije samo planiranje kada ćete igrati FIFA od 3 do 5, od 3 do 9 ili cijelu noć, što definitivno ne preporučam zbog vaših očiju. To je planiranje vaših formacija, vaših taktika, kako ćete se ponašati in game, hoćete li igrati tiki-taku sa kratkim pasevima, hoćete li ići na bunker, hoćete li parkirati bus ili ići na duge lopte. Sve je to planiranje koje trebate imati u svom ultimate timu i svom gameplayu da bi pobjedili svog protivnika. I na zadnjem mjestu, ali definitivno ne i najmanje važno, to su životne lekcije koje sam naučio igrajući FIFA-u, a onda ih prenio i na neke druge aspekte života, recimo kad sam učio na fakultetu. Uzimajte pauze, nemojte odigrati 10 utakmica za redom. Stanite, smirite se, popite vode, odite pojesti jabuku, odite na ručak, podružite se sa prijateljem, podragajte psa. Sve će to pomoći da postanete bolji igrači i da ne nakupite u sebi puno stresa. Udahnite, izdahnite i sljedeća tekma će biti bolja. I to bi bilo to od mene za danas. Za više korisnih savjeta zaprati društvene mreže Telekom i Sportsa i prati ostale recap videe. Hvala vam što ste gledali prvi recap video kvalifikacija FIFA 22. Nadamo se da ste uživali, tako da svakako ostavite like, komentar i pretplatite se na Telekom Esports YouTube kanal. I naravno pratite nas na našim ostalim društvenim mrežama, linkovi će biti ispod videa i vidimo se u sljedećem recapu.